Ngibingelele nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu nehlonza kakhulu isi-update TV. Ubingelelayo yena usanda Nyembe ungambezu ma-solution motor nabafethu. Angilutho ngaphandle kwenu mangingadidilelwa yinini abafethu ngingawa boo phansi. Ngiyacela nje uyifake i-support mangabe ungaka-subscribe siyakunxusa kakhulu ukuba upress lelo button elibomvu elibhalwe subscribe uphinde upress i-bell uzositholela ama-notifications noma ngabe nini uma ngi-upload i-video. Kodwa ngaphandle uchitha isikhathi masingene ishoot abeni bafethu nani niyazi ukuthi kulezi insuku sisahlutshwa ukuhamba kwagesi osakwenza inhlekelele eziningi ezibhedlela ezahlukahlukene njengoba laphana nje kwesinye isibhedlela sase-Chesterville kuthe kuhambe ugesi wathi uma sowubuya kwaqhuma laphana i-air conditioner ebese ishisa ama-security guards yaphinde yashisa futhi-ke nemishanguzo noma imithi yokulapha iziguli kwasha nama-ofisi akhona. Kanti uzokhumbula futhi muva nje kuke kwashona abantu-ke abayizinkulungwane laphana kulandela ukuthi-ke kuhambe ugesi-ke labantu abaphefumula ngemishini batholakala bengaphansi kwengcindezi yokuphefumula. Bafethu siyacela nje sibakhulekele abasezibhedlela ukuthi nabo balulame. Kodwa-ke ngamahlabela phambili sithinta udaba okuyilona lona esize ngalo lapha-ke mayelana ngomculi owaziwayo kakhulu uMlindo the vocalist. Bafethu lo mculi naye siphethe izindaba ezibuhlungu-ke njengoba-ke ebandakanyeke endaweni engozini yemoto ubese thinteka-ke kabuhlungu wabe sedluliselwa laphana esibhedlela sase-Ballito. Kuyabikwa ukuthi yena-ke lo mculi laphana-ke usengashe afakwe insimbi emlenzeni njengoba-ke isimo sisibi kakhulu ushayeke kabuhlungu emlenzeni ubese efake ekhasini lakhe waxolisa kubalandeli bakhe-ke ngokuthi engabe safika emcimbini abe bemlindele kuyona. Lo mculi-ke bekufanele ayophefoma laphana ngomgqibelo eyadini laphana eMlazi akabange safika-ke ngenxa yayo le ngozi. Bafethu siyacela ukuthi naye siphinde simbeke futhi emkhulekweni aphephe naye agcine alulamile. Kodwa-ke ngiyafisa ukuza umbono wakho bafethu wehlele laphana ngizansi comment section ufike ushiye khona kwami kosungu ngivala khona la ngithi masiphinde sihlangane ngokuzayo futhi thanda kakhulu mbukeli wami.